Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke South Shillong constituency ubak Sanbor Shulai mentang sengi ke khatlai tarik nok pra arja arpusa ulele banjurip ke jingte ke jaka sumar ke bakhndiat jingthia lani ke mini hospital ke badan halum paring ke barang te ke jaka ke bahe ke 100,000 square feet tam bat ke balabu thong ban sedang ajing syakrino na du unai lur jong usnam arja arpusan ke jingmang pisa ke long kumba sau kulur khnai lak bat ke jingte menta kadang ya chakmat Ubak Sanbor Shulai ulai kublei Menteri Rangba Kejela beling ba kejinyarap jong u bat Menteri Barim keterat ke kuat ke Kia u James PK Sangma ubala kulai ban mang pisa ban shnai ke jaka ajing sumar nak benta ke jimentoi ki pat ba hakapor ba ulai di shalang bat u ulong ba ke jaka ajing sumar ke badan shpojing thia kan ajing syakri nak benta ki nong shong ke lum paring barok ke wei ki bawan ke long ying long sam ke baduk ki bom kot bor banet pha sumar syaki wei ki hospital Rak ni tiang ni. Nga sopan ai kublai piang ya Chief Minister jungi Sri Konrad Sangmaji kumangalaong ba nadu kasi ka senang ban ngan ra ya ka letter of appeal Chief Minister hang tu hi sampai sila mula recommend ngala poi pat apo check department ban good din sa planning finance but aga bakat du ka poi aga mara jong health minister ba James Sangma nga sopan ai kublai ya bilale ba bahak dia disha pergi officer tu ulai ada recommendation ban sanction so ban ai kulai pregnant by ni si bah yang lum lang ni ada si ban jurip ada ka mini hospital lah benon mini hospital kaban ai mentua yang gidu song jong ka lum paring pelun boro ko kapolong ka sinong ka ba don ha try jong kejat jong lum silong te daga jingi ai jingbu jong kinong yalam sinong gitu ber sinong jong bro ar ber sinong gitu ai kuble lang iba HB walang mai kot iba boret ro ba sinong ko paring baleng rong sa presiden jong paring sports club kumjuro iba ba don ka star sabang ro ba sinong jaga keluar lumparing ba reston sabang belum skeptis sinong boro ki rang badong jong ka awar keluar lumparing boleh dan lang kita cakap free of cost kubung pareng nriu hajar square feet tam la ai yang cakap health department but ru dia tray lang initiate but super ai boleh kubur di mengara layu atau proposal layu atau kot cakap putar la pembiang de luar bersenong la submit ke government la rung chief minister but la recommend tu lapak no aku puan kema po GM Sangma bolong health minister te kala proses ka DPR kali yang create kali yang juga health department te nga sopan ai kublai ru ya chief minister ba Konrad Sangma wala ai recommendation sa health minister na aku puan ba GM Sangma but nalapoi ka file aga dia di sa sipela nga mga kumuro MLA dengan kan baru buat James Sangma ko health minister Papua ang tuju lai berapa lang yung top official ng health department bala recommend bala sanction la sanction yang ka mini hospital berkumjuri kata dispensary alaman dengan total jungkan health center Halumparing pagkatay ka renovation ya katay ka Laban State Dispensary halaban kaway na ki dispensary kibala establish rather than British government dari kerja dispensary ke bathaw na rumpur paring kani kumtu sobrang ay kublay biang yang kaliang health department ru badan sidanya kapur iya inspection kundo ban extend yung room, yung kamera, ban extend yung quarter, ban extend yung cakabu kali, dengan sobrang ay kublay
ai kulai ba ya kaneru ngilayo sanction lang hat kapuar kebalakon saka san polak but total ya kane halum paring bar halaman state dispensary naka health department kalau long riu kurur khat lailak nyu riu hajar kadai pasau te hadin jo kane kalau ke jerap ke bakrau ngaso brangu ublei de gajing aibor ko tungu yangai ginong sinong ya ginong yalam sinong na do kidor bar sinong kumjuru ya ki di ginong yalam na ki nakaliang ka health department na do ki doktor ki director ki mo ki engineer ki official na ki engineering wing but poro ki official ki balai stroke tilang ba ban penulung bar hangane ki inspection nakaliang jung pawad yang ku active engineer but ki official ki kontraktor ru ki lai ka assurance by September no September kan long functional no kerang bakan ai no ya jing sekri jing sumar na mata ka kot ka khia jing pai ba kung MLA ba kador bar sinong ngi pej ru mo na beta ki kan ki bala ai na mata jing kam na do ko umbam umdi na do ka surok henti skin ki kam ki pai ba kana ka indoor stadium kalalong ka indoor stadium kalalong kana ka jupo post new kana hang ka sanbor sulai road ru play sem mai Christmas macam mai in advance namba ninyo ya ka iksuk design ninyo ejem bopo bai ninyo ejem bopo ka ya pakin rakhiru ya kana ka Christmas dokumen sim juga jing summer ke dokumen sim juga jing akaba ublei terkerat ber Jesus Christ un kerku yang ayah pi bar ki begitu semua ke jing jing man kasih kilong ki bayai beriti balong pencap pan di bayo el juga tu boleh sibun ngaso brai ku boleh ru angne kerpang ru jai pak sai par walang berboro kinong kit kam jong dor bersong riat laban kejar bual di balong rong basong jangka riat laban kejar bual hakaba iru jai wei lagi bayar don bertalang kemudian hakane kalum borok koi kana hi kalu geretar lumparing kepada lai dor bersong kana kasinong kadon hatrai kejat jong ulum silong mo tegane kade arto kasilong ka pakado jong ka sol silong bro koi te kade ke jingyo ya kana ka mini hospital chau jingtia kan long ka jing bentua ya poro kinong silong jong ka lumparing pulun apo kini hilai dor silong badru kamtam ya kitu ki long yeng ki buan na ki baduk posuk ki ba mukot buar ban puai sa ki wiwi hospital